Untuk first time yang nak pergi scuba diving, apa equipment yang perlu ada sebelum masuk bidang scuba? Okey, ada dua benda kat sini. Sebelum maksudnya beginner ataupun sebelum korang dah ada lesen, equipment apa yang korang perlu? Okay, I jawab untuk sebelum maksudnya beginner, memang tak tahu apa-apa pasal diving. Apa perlu korang bawa sebelum pergi ke scuba diving course? Package yang korang ambil selalunya include sekali dengan equipment rental selama kos tu berjalan. Kalau 3 hari, 3 hari, 4 hari, 4 hari. So korang tak perlu risau pasal apa yang korang kena bawa dari segi mask, fin, regulator, semua tak payah risau. Cuma kalau I lah, untuk I punya student, sebab I punya student banyak perempuan muslimah, I selalunya advise untuk diorang bawa attire sendiri ataupun baju basah sendiri, sebab kebanyakan dive shop dia ada wetsuit yang tebal ataupun pendek. So yang pendek ni tak sesuai untuk muslimah lah. So I advise diorang untuk bawa swimming suit sendiri yang lagi selesa. Tak ada masalah you guys nak pakai swimming suit yang macam muslimah, yang you pergi swimming tu is okay. Weather Malaysia tak terlalu sejuk untuk korang diving di dalam air laut Malaysia. So tak ada masalah. Dan swimming suit juga antara attire yang sangat praktikal untuk diving course. Untuk yang lain, is depend. Kalau you have budget, you nak beli mask sendiri, tak ada masalah. Tapi make sure you tanya advice daripada you punya future instructor ataupun anyone yang ada experience more about diving. So at least dia boleh bagi you tips. Tapi my advice is tak payah belilah. Sebab kalau you beli, nanti bila you dah habis course, you nampak yang lagi bagus, you nak beli. Tapi you dah beli, so rugi. Okay, dekat sini I nak share torch ni. Okay, torch ni I baru dapat tau. Dia adalah underwater torch. Because dia kan lumen dia 1000 lumen and depth boleh pergi 100 meter. And dia 3 mode dive and battery dia build dalam ni, and you boleh charge pakai C-type cable. And dia ada multiple color you boleh pilih. Yang macam I suka warna merah. So kalau you guys nak, I boleh letak link, nanti you boleh belilah. Okay, bye.